بله تماشاوانین هیجانی زیگاه یا ترکیه لگل روسیا هر وها گفین ریشه لسر عین عیسی فواتونن چافداری سیاسی جی استودیو اما جی استانبولی لگل منه دنباش که فوات فوات جوی پرسیدس پی بکم بالکیش ترکیه دیار دککو لسوریه لدجی دستلاتا اسده حتی دستلاتا اسد نچه لسوریه او دی هر تفگرافه بدومینن لی نزیکترین دوست ولاتی ترکیه جی موسکو و طهرانن yani ve babeti tçava dinirkin. Yani arasti yek devleta Türkiye esas lehembere Kürdistan'e di salê 2011 û 14 de bi Suudî û Katar û piştgiriya Amerîka re li dij derketin gotin em ê Esad birûxînin. Dur hem Amerîkaya pişûn de gav avêt, van du sê salê dawîn Tirkiye jî ji wê hedefê pişûn de gav avêtiye. Kêşeya wan li Sûriye desthilatiya Kurdistanê ye û hewl didin yekîtiya axa Rojavayê Kurdistanê têk bibin. Esas derdê wan ew e. Heger ev ji wan re garantî bibe, pir hêsanî dewleta Tirkiye dikane bi dewleta Sûriye re bi Esad re jî dikare lehev bike. Yani gotinê wan û kirinê wan divê em baş bidine berhevdû. Dibin re hevdîtinê wan û rejîma Esad heye ji xwe. Gelek terefên siyasî Tirkiye bi ısrar dixwazin ku devleta Tirkiye rasterast têkilî bi rejîma Esad re dayîne. Heya niha Erdogan li dij derdiket. Lê her ku li herêmê cî li Erdogan teng bibe, mesela Kurdistanê netê dikane bi her kesî re lehev ke. Ew ê ku dikanin bi rejîma İranê re lehev kin, boçi nikanibin bi rejîma Esad re lehev kin? Yani ew yektevê wateyê kek Fuat, ew yektevê wateyê kek Fuat ku pirsa Kurd, pirsa Kurdistanê ew babete ya ku şekil û reng didê peywendiyên Tirkiye di qada navneteveyî de jî. Bele, yani keşeya Kurdistanê bandor li têkiliye Tirkiye û Amerîka dike, bandor li têkiliye Tirkiye û Ewropa dike, di heman demê de bandor li têkiliye Tirkiye û dewletê herêmê dikin. Bu Tirkiye li rojhelata nêzik xeteriya herî mezin Kurdistanek serbixwe û yek girtiye. Ji ber wê jî hem hücumî Başûrê Kurdistanê dike, hem hücumî Rojavayê Kurdistanê dike û ji xwe Bakurê Kurdistanê kirine weke zindanek vekirî. Yani divê em baş bizanibin siyaseta derve ya dewleta Tirka li ser nebûna Kurdistanekê ava dibe. û ev helwesta wan bandor li temama têkiliyê wan û dewletê cîhanê dike. Kek Fuat çima ev matirsî, çima ev fobî yani Başûrê Kurdistanê jî, Rojavayê Kurdistanê jî dest nîşan dikin ku dixwazin peywendiyê wanî cîrantiyên baş li gel Tirkiye hebin. Lê ev fobî, ev matirsiya Tirkiye got girêdayî Kurdistanê heye jî çi tê? Yekem eviya ne fobiye, tırsek rasteqîne. Gelek siyasetmedar û rewşenbîrên Kurdan bi tenge parçeyî li mijara Kurdistanê dinere. Lê dewleta Tirka dizane ku Kurdistan yekpare ye û sedî çel û didê Kurdistanê dibin dagiriya dewleta Tirkiye'de ye. Ger dewletek ji sedî çel û didê axa welatekî dagir kiribe, ew ê nexwaze ku weke nimûne li Başûr sedî 18 Kurdistanê ye, ew dê nexwaze dewletik serbixwe li wir hebe. Ew dê nexwaze Rojava çi temama wê dundur Kurdistanê de sedî 8 Kurdistanê ye. Fakat ger li Rojava desthilatiyek Kurdî hebe û li Başûr ji xwe desthilatiyek heye ev berpiserxwebûnê ve biherike, dewleta Tirka nikane Bakurê Kurdistanê wekû berê bi rê ve bibe. Dewleta Tirka ji me çêtir mijara Kurdistanê fehm kiriye.
به هشمندی دولت سدان سالا لکردستان دنره و دسر دیاربکر لقامشلو و لهولر دنهره هگر دولت ترکا نداگر کره هری مزن و هنی هویه کردستان بویا تشت جناب تدبیر راسته yani başvuruyor Kürdistan'ı devlet kısar bu haberi çi xısar bide devleta Türkiye. Le devleta Türkiye dizanek ku sedi çellu düde Kürdistan'ı bindagiriya vedeye. Esasen bu Bakure Kürdistan'ı jides nere havlde de u erişi rojavadike keke Fuat min dixwest em vê seredana Çavuşoğlu ya kek Fuat min dixwest em seredana Çavuşoğlu ya Soçi bigire destan nuhan dina beyna Tirkiye û Amerika'da peyvendiya Ankara û Moskova veke xeteriyekî gelekî mezin tê dîtin lê niha li Moskova jî Çavuşoğlu dest nîşan dike ku نزیکاهیک لگر روسی لسر عرضه روجلاتا نوین زیدتر اکتوال زیدتر دروژه ویده همان پیام جالی کرملین و جیتیدان گلو او یک باندور دل پیوندین ترکیه لگل جیهانا روژاوا نکه دیتنات دوی درباری ده چیه که فوان؟ Türkiye de kriz siyasi ya bengehinde و اف کریز نه دست پی نکریه جتکچونا سوویت ورده کریز کوسا هیه پشتی سوویت تک و چو نظام جهانی جی بخوره تک و بر حیا و چاق جهانک دو بلوکی هبو او جهوله رابو دولت ترکیه اف 30 ساله هن بشن هندور دولت ترک کانده دبیجن که روجاوایی یعنی اوروپی و امریکی دخوازن لروجهالاتک نزیک کردستانه که آوا بکن اف جی بوم مجاره بکایه گر کردستانه که لروجهالاتا نزیک ولو پرچاکی دو پرچا جی آوا بوه دولت آمی پارچه بوه او جی دست ما هره دولت ترکا ورد فکره اویا جی هشت که دولت ترکیه لدنیه به تعریف بمینه به پناسه بمینه نهاد اف دولت اندام ناتویه و بر اندام یکیتی اروپایه لی ده همان دمیده bazı که کندور دولته ده دبیجو که امریکا و یکیتی اروپایه دخوازن ما پارچه بکن جبر و تکیلی خواه و اوراسیا خورد کرن و که بالانسه که ببینن حتی نه چه یکیتی اروپا و چه امریکا هلوستک جدی لهمبر ترکیه نشان ندانه نها امریکا کالا ریله گرتنین اقتصادی وان دکه یکیتی اروپا به مهده وجنه ده مها پیشیامه ده وجنه ده بجوون کاچه بریاره جدر که و ام نزانن لیدما یکیتی اروپا و دولتین یکبوی امریکا هلوستک جدی بگرن ترکیه نکانه دنابینا her du bereyan de manevra bıkı. Jaliki de endame NATO ve jalidine Ruslar bimeşi jaliki de berendame yekiti Avrupa ve devje tamama rev rebazen demokratik berde devletik otoriter ve totaliter ava bıkın. Türkiye ve BPNAS bunu akwa bivan manevrana hayanoha derbas kiriye. دوی چرچوه که فوات از دخوازم جته ببرسم نها کرملینی بری سیچار و جان دیمیتری پسکوف دست نشان کرد که دو ولاتین مزن هنه ev Rusya و Türkiye'ye دلگل هفو دو روجلاتا ناوین تف بگرن ایرو سرگی لاورو دست نشان دکه دی بیجه که به ترکیه را به هفو دور امده آگری روجلاتا ناوین ومرینن یعنی امده به هفو دوره تف بگرن لگل ترکیه گلو جیهانا اوروپای امریکا ناتو یکیتی اوروپا دکاری سکنکی وسایا ترکیه بپجرینه بریزونه نه او نه پکانه دوره دوام وی بپرسن لروجالات نزیک به تایبتی یک آگر گورد که یه شرد فروشه کیه آنها
Başure Kurdistan'ı, Rojava'yı Kurdistan'ı, Libya'yı, Bahra Naverast, Kafkasya, yek şer gurdik ve agır gurdik devleta Türkiye'yi. Ev devleta ki buxwe müsebbibe gurbuna şer û êgire ew de çawa bitefînin bi Rusya re. Tamam Rusya li herêmê statûkoparêz e. Rusya dixwaze statûkoya berî salê nodî dîsa li herêmê bidome. Li Rojavayê li dij vê statûkoyê ne weke tê zanîn ku stratejîst û siyasetmedarên Amerîkya kala guherînê sînorên dewleta dikin li rojhilata nêzik û rojhilata navîn. Heger herkes li gor berjewendiyê xwe û planê xwe dûdirêj bimeşe, ne pêkane ku Amerîkî û Rojavayê Ewropî ji van manewra û cîb cî tehdîdên Tirkiya re rê vekin. Lê kêşe ew e Ewropa ne yek deng e. Weke nimûne li Bahra Naverast ê esas dijî vê şerfirotina Tirka radwestin dewleta Fransayê, Yunanistan e, Almanya bêdeng e. Dewleta Yekbûyî Amerîka jî di serdema Trump re dev ji planê xwe dûdirêj beradan û siyasetê rojane meşandin. Eviya jî lê vekir ku dewleta Tirka kanibe Efrîn dagir bike, Serêkaniyê dagir bike, axa Başûrê Kurdistanê dagir bike. Lê bi min ev îdî ev siyaset hatiye dawiyê, dewleta Tirka wekû ku Kremlînê gotiye ne dewletek mezin e. Dewletek herêmî ye, erê xwedî qawetek mezin e, lê li vê herêmê jî dewleta herî ku jêr emperyal helwest digire û dewleta ji dewleta Tirka qedîmtir, dewleta Îranê ye. Bele. Di navêna her du dewletan de esasen pêşbazîke ye. Li Sûriye ne heman bereyî de ne, li Ermenistan û Azerbaycanê ne heman bereyî de bûn. Yê ku dewleta Îranê û dewleta Tirka digêjîne hev, derdê wan e ku Kurdistan nebe dewlet dernekevî ser dika dîrokê. Bele, spas bû te çavderê siyasî Fuat Önen ku stûdyoya me Kurdistan 24 Stenbolê tir geldi. Spas û qawet bi ji karûbarê wê kurdewar re. Belê temaşevanên hêja serê salê tê rêveberiya geştûguzariya